Era radyoyu tenki gelen. جناب دانوچان رادیو دنگه گلدن باش گذارن هجا ایرو 18 نیسان 2024 پنجشنبه لبروکسل ساعت 13 لآمدگی ساعت 14 امنوچه نوا روزه پیشکش بکن دست بک چند سرنوچه Ömer Öcalan لسر تجدید به سپیتی ره هفدیتن کر KCK انجام هلبجارتران بر پرسیاریا هزین دموکراسی زده تر کر پیروزباهین جشن چهارشنبه سر نیسان لگرگ دوران بلابون بریوانچیا پیروزباهین لشنگالی و راگینه لکانتون افراته پرسکرگا آبا پرانیا هریمان حتی چاره سر کرن دوباره روزبا شور گدارن هیجا پاریزرین ریبر عبدالله جلان ایرو جاره کدن جبو هفدیتین سر لیدان کرن پاریزرین برای حقوقا 7 ساله جبو هفدیتنا به موکیل خواه ریبر جلان را کو F37 مهن تو آگاهی جنایی گرتن سری لسر دوزگری کمارا بورسا و مدیریت آگرتگاه امرالدان جو پاریزران ابراهیم بیلمز امران مکچی جنگیز yürekli و سوزان آکیپا سری لسر دوزگری کمارا بورسا و مدیریت آگرتگاه امرالدان Deman demede Parizeran bu evditine be girtiyen denen İmralı Ömer Hayri Konar Hamile Yıldırım ve Esi Aktaşi Serili Serdozgeri Müdüriyeta girtige hedan. Tabi ku evsi 7 mehen hemu salidanen wan be bersiften eştenji Parizer salidanen xwe berdewam dikin. Evet, biz bugün buradayız, Strasbourg'dayız. İlgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Dosyadan ziyade bir Berekutanija Ömer Öcalan Parlamenteriden Parti Ömer Öcalan u Parizer Faik Erol be sipitire hevditin kirin. Parlamenteriden Parti Ömer Öcalan u Parizer Faik Özgür Erol Strasbourg'ene biraydarin sipitire hevditin pekanin der haq hevditine de agahi parve kirin. Ömer Öcalan desni şankir ku wan tekildari müjara tecid u kriyarin ne hukukiyin liser Reber Öcalan آگاهی برایدارین سپیتر پارو کرنه آنی زمان کو رایدارین سپیتی جی لسروی که جوان را گوتنه کو بی دستورا ولاتین اندام او نکارن راپورن سردانین خواه برای گشتی را پارو بکن. Ömer Öcalan گوت کو وان جرایدارین سپیتر ببیر خصیه کو روشا ریبر گلی کرد عبدالله Öcalan جبو گلی کرد و پرسکریکا کرد گلی کی گرینگه دیار کرکو وان جسپیتی دخواست کریه دوی مجارده حساس بن uzakter Türkiye بکن. Parizer Faik Özgür Erolji ku de hevditna ligel seroke gişti sipiti o radarindinde cihgirt ani zaman ku demaku şartı mercenli İmrali'yi hatın berçavkırın havcaya sipiti bibe xwedî misyoneke eleştiri ve kaygılarımızı ilettik. Yani ku sipiti ev 25 salın ve girtigehi kontrol dike Faik Özgür Erol desni şankır ku helwesta sipiti ya heyi de politikayın tecid eder releber Türkiye ve dike u ani zaman ku wan tekdari ve ke raxnayın xwe yen je sipitire ani ne zaman havce helwesta ku fikarin Rezo Calan u gele kurt ku Roşa Abdullah Öcalan de şopine jole rake orani şanda jibo veji çeşide semevere havceye embikin konusundaki endişelerimizi ilettik. Bu şartlar altında Eylül 2022'de bir ziyaret yapmışlardı İmralı'ya. Bildiğiniz gibi bu ziyaretin raporu hala yayınlanmadı. Kendileri de bunun zorluğunun aslında farkındalar. Bunun yarattığı endişe halinin, kaygı halinin farkındalar. Bu kendi içlerindeki bir takım bürokratik ya da sözleşme gereği sebeplerden kaynaklı yayınlayamadıklarının da farkındalar ama buna dair bir baskı mekanizması. KCK diyarkır hırbijartırın berpirsiyariya hizin demokrasi zede tırkır u desni şankır ku kari esası eve encamen tekoşinal diji faşizmi ve guharari khastani u çalakiye liser bingaha azadiya gele kurt Türkiye'ye demokratik bir avan kırın.
هفسرکاتیا کنسیر و براکجه که جبو هلبجارتن سویه که آداره داخویانی دو بالکشان سر انجامن هلبجارتنه داخویانی هفسرکاتیا کنسیر و براکجه که وهای ام پیواجویا پشت هلبجارتنان جبو گله کرد و هزین دموکراسی گرینگ تبینن هلبجارتنن هرمی لی ترکیه بنگها چار سریا پرسکره کان خورتر کرن انجام درکتی هوله فرسند و درفتین گرینگ تان هزین سیاسی ام جوه که تفگر آزادیا کرد و روشه و که فرسنده که گرینگ تنرخینن و که پیوستیا و هلوست و برپرسیاری حوجد بینن که هیوی و فکارن خواه راگی هینن پیشی دو ام بیجن که اف هلبجارتن در روشه که آنتی دموکراتیک تپیکاتیه دستلات بدست دولت سرل هر جوره هیله لیستیک و دک و دولابیدا به تیبتی جل کردستان سینور وان کرنان نبو بی و شیرین اسکر پولیس و کسیم پاراملیتر برن باجارین کردان به که دستانی سرگلک باجار ناوچه و باجارو که کردستان و بیناگر دست سر کرن افجی تیره و نکر به دست یسه که هودا دست این سر باجارین مزن این کردستان و ترکیه لیوک لوانه هاتی دیتن به برخودان آگل و پشتوانی رای کشتیا ترکیه ریل بر وی که هات گرتن یا راستی اوه کو اتفاق AKP MHP که حزب کنترل کردستان دنگ جگل نگرد و شارداری به دست نخست شارداری هاتینه گرتن جهاتن دست سر کرن تبیوان همویان جو AKP به تکچوینه که مزن ره روبروما افجی نشانده که روش AKP جیا خویادی که خرابتره تنه خوینجه نچو AKP و گوهری مریه که سیاسی انجام هری گرینگ آهل بجارتنان اوه کو AKP به تکچوینه که مزن ره روبرومایه ترکیه دبن روبریا 22 سالانه AKP و طایب اردوان ده و گوهریه انقاضه که ev necare yekeye ku AKP û Tayyip Erdoğan têk diçin. Di hilbijartinên hefte Hezîrana 2015 de ji AKP têk çû û ji rêveberiyê ket. Ev yek jî bi stratejî rêberapo û kar û xebatên hêzên demokrasiyê pêk hat. Îro jî têkçûyîna faşîzmê de helwesta gelê Kurd hebûna têkoşîna li Kurdistanê diyarker bûye. Hevserokatiya Konseya Rêvebera KCK Balkşan Servan xususan jî gelê Kurd û hêzên demokrasiyê hê ji destpêkê ve bi awayeke zelal û bênaber li ber mekanîzmaya derbê ya faşîzma AKP me berabûn. Helbet helwesta rêberapoya li İmralê jî serkêşiya vê berxwedanê kir. Gerlayên azadiya Kurdistanê li berxwedan bi hezaran hevriyên li zindanan li berxwedan. Jin û ciwanên Kurd li dijî zexta faşîst û şerê taybet li berxwedan. Gelê Kurd ne tenê li Bakurê Kurdistanê li çar parçeyan û derveyî welat berxwedaneke mezin kir. Di hilbijartinên Sûyekê adarê de jî gelê Kurd ev helwesta xwe bi awayeke zelal nîşanda. Divê helwesta jiyana azad a gelê Kurd û ısrara wî ya ji bo demokratîkkirina Tirkiye bêdîtin û fêmkirin. Faşîzm bi stratejiya jiyana hevpar û berxwedana li ser vî esasî têkçû. Vêyekê berpirsyariya dîrokiya hêzên demokratîk zêdetir kir. Êdî li ser bingiha azadiya gelê Kurd pêşxistina demokrasiya li Tirkiye weke karê herî sereke li pêşiya me ye. Weke din piştî 50 salî CHP li Tirkiye bû partiya yekemîn. Ev yek jî nîşan dide ku civaka Tirkiye erka rêvebirina Tirkiye daye CHP. Ji ber vêyekê wê helwest û nêzîkatiya CHP ya ji niha û pê ve girîng be. Em ji vê rewşê dibînin û girîngiyê didine. Divê CHP pêşî baş pêm bike ku ev encam çawa hatine bi dest xistin. Divê rola gelê Kurd gelên Tirkiye û tevgera demokratîk û şoreşgera Tirkiye ya di têkoşîna li dijî faşîzmê de bibîne. Civaka Tirkiye di serdama 1973 de destek da Tirkiye û berpirsyarî daye. Lê CHP ya bi lîdertiya Bülent Ecevit nekarî dewletperestiya hişk a netewperestî û şovenîzmê derbas bike. Niha civakê firsendeke duyemîn da CHP û heke firsende bi kar bîne wê destekê ji civakê û hêzên demokrasiyê bigire. Di çavkaniya tevahî pirsgirêkên Tirkiye'de neçarîserkirina pirsgirêka Kurd heye. Ji ber vêyekê xelasiya ji krîzê teqez çarêseriya pirsgirêka Kurd e. Divê CHP divê raya çarêseriya demokratîka pirsgirêka Kurd de gavan bavêje. Heke gavên rast bên havêtin em ê jî weke hêzên demokrasiyê yên Kurdistan û Tirkiye destekê bidine. Em weke pêwîstiya berpirsyariya xwe ya dîrokî helwesta xwe bi vî rengî nîşan didin. Rojên diyaloga bi Öcalan re wê de rojên 15-22 Hezîranê de
پیک بین روژن چالاکی نامنتوی بین درخستن اینسیاتیفا کامپانی آزادی جا عبدالله جلان را بری و دبه لدیجیت جدالی امرال بانگل روشنبیر زانیار کت کار اکتیویست هنرمند سندیکا تبگرین جواکی و سیاست مداران کرکو تبل چالاکی ببن اول روژن چالاکی ین دیالوگا به جلان را خودی در کفن اینسیاتیف گوت نویسین ربر عبدالله جلان الهامی ددن روشنبیر آزادی خواه زانیار کت کار اکتیویست هنرمند سندیکاوان تبگرین جواکی سیاست مدار و همو جواکی ربر عبدالله جلان 25 سالن پشتی کمپری نامنتوی وک ربرکی کرد ج سوریه درکت و پشتی سالان وگه پیشنگ جواکه که دموکراتیک آزاد پرنتوی پرولی و دموکراتیک وگریا لباکر و روشلات سوریه سیستم جواکی خواسر لسر اساس فکرین آزادی جنان اکولوژی و دموکراسی رادیکال عبدالله جلان درکت پیش فلسفه کجالی ربر عبدالله جلان وحدی پیش خستن جبو امکان سیستم جواکی دموکراتیک هیویه که نو ده هر کسی دوجه اگرتیگه ده جنجیان آزادی فرموله کر و ده 100 سال 21 ده درشمات کوشن آزادی جنان و رنشانه همو جنین سرهلدیر و تکوشره نویسین ربر جلان این درباره جیانا به دولتی ده جپرسینه که به همپایه و ویزیونه که جواکا دموکراتیک اکولوژیکه کو پرسپکتیفه که نو پیشکشی لگرینا سوسیالیزمه که نو دکه دخوازین ربر جلان اینجبور ریگزین دموکراتیکین رخصبوین جواکی بالا کسین کو به رامان جواکی یا آواکار یعنی جنوب آواکرنا جواکی لسرخطین فیمینیست و اکولوژیک ره القداره حق دکه پرتوکا تکری و ناکوکیا اولان بجواک و شهرستانی دولت را لباشر کردستانی هاته چاپ کرن پرتوکا بناوه تکلی و ناکوکیا اولان بجواک و شهرستانی دولت را وکی دو جیلد هاته چاپ کرن پرتوک جنیرین ربر عبدالله جلان این لسر اوله هاتنه تومار کرن و هاتنه چاپ کرن افرتوک چیروکا پراچاندی و مانویه کو ربر پوش بو داهوراندنه که راست آدیرو کامروواهی آواکریه ده پرتوکه ده خواندنه که کوریا میتولوژیک فلسفی و سوسیولوژیک جبوت گیشتنا پرسکریکا تئولوژی هیم ربر جلان ده پرتوکه ده اوله جسردسیا دوگماتیزما اسلام سیاسی و تبگرین چپکرین آتئیست دردخه و ده چارچوبه اسلام دموکراتیک ده بربه دیارده که راستخینا چاندی و جواکی بده به پرتوکا بناوه تکدی و ناکوکی اولان به جواک و شهرستانی دولت را جه 723 رو پلان پکته و جه پارزنامین ربر آپو پکته پرتوکا بناوه تکلی و ناکوکی اولان به جواک و شهرستانی دولت را جالی کمیته آزادی عبدالله جلانی باشور کردستان و هاتی آماده کرن لهمو پرتوخانه لباشور کردستان دکاره وره پیدا کرن دایکن آشتی ینیله گوتن چالاکیا گرتیان پیما راب سرپیانه گرتین سیاسی کجب آزادی فیزیکی ربر جلان و چهار سریا پرسکریکا کرد 27 مجدار 2023 و به دگروا برچیبونه دبون ج 4 نیسانی وروژی جب آزادی ربر جلان چالاکیا بویکوت کرنا دادگاهان در نکتنا هفدیتنه به مالباتان و به تلفن د دومینن اندامین مجلسا دایکن آشتی یا باتمانی بریف کرن کو دوی خودی لچالاکیا گرتیگاهان بیدر کتن گرتیا از بجم گرتیا خواهی در کبین اون ایرل خواهی در نکبین وست به تابوت جیش حفصا دارین گاوا تابوت دارین ام چه بکنجی تو آتاکی ویتننن تو چاره ویتنن مرچو گاوا مر هوراده به چاره اوه مرف دست خواه بده دست هفودن هش کتشتک جخرا نبه تابوت در نکتنه دایک نگیریانه بلا چاره سری که چه ببه و گرتیش و کشی به دیتم سروک رو وارد کردن و گرتیشش و گره و در کردن داخوازگی نه سربستیا سروکه داخوازگی نه آزادیا آپوی برس عبدالله اوچالان سروکه 40 میلیون کرده اف تشتیانه منش باوی خواه که فهم کرد منش کالکه خواه فهم کرد زارو که من خزم من خواه من حوال من دوست من عبدالله اوچالان اف المفلسفه ناس کرنو خواندن ام گازی دکن بلا سپیتی سری که لی بده دنگک جدره یا ابو قاطوی هرمبال هیچ حقیوی تنن حقیوی هی دنیای ده تسروکک تأخسیرک
تفقيرك تبلنغازك بحق وبحقوق تناي يا بارزري ببينن كتابك جيره هرب بخونه خو مجول بك قصتك كهربالي او جي دنگ دنيا صعبك ما بظلمه هنر ورش ونحلت وشرمزار دكن حق وحقوق انسان هي جبونا تلفوني حق وحقوق انسان هي جبونا گورش حق وحقوق انسان هي سيحب انسان دبا سروكاتي دنجي اوجي نا گورش هي نا الهفاتن هي تشتكي وانتن هي جبونا سروكاتي باي 2 سال ونيبي باكر 3 سالا جهاب وثواب جيتن هي او انسان البالي جواريه برا هر کسی را بسکیا از برگودانیجا رامانا جانا لچاند و ناسمه خواه به همو آلین خواه چاند اول باوری زمان بسایت کشن آزادی کرد و پیشنگی ربر جالان فکرین ربر جالان هر دچه بنگاه خو ساغلم تر دکه لهمبری همو هولدان میتینگری ال سروان چاندی گلان یک جوان چاندان جشنا چهارشنبه سور چهارشنبه سر نیسانه کو ای سال برنگه کی برفرهتر هات پیروز کرن جالی گلین ازدی و ام آنها و چهارشنبه سور یا ای سال پیروز باین و ام جشنگالی هوال بریوان بپرسن هوال بریوان چیا روش باشتره اول بیرون گلک سپاس کم ته دما خو جمره وقتات و ام جشنات جی پیروز دکن اول بیرون نظام از دخوازم دوباره بکم ای سال براسی جشن پیروز باهین جشن چهارشنبه سر نیسان جخو ازدیان ولاتین ازدی اف چند خو تجار وندانه کرن لی هولدانین کو اسیمیلاسیون و تونکرنا وان چاندان بردوام کرن لهند وران جی سال اندرش و ند هات پیروز کرن وکی ویران شهر گوند ازدیان لی ویران شهری لباکوری کردستان دیسا ای سال روجوای کردستان جی پیروزبایی لگوری سالم بری وسا بهتر لپیش بون لشنگالی ای سال شابو لگوری سالم بری کرم که بله امجی دسری دسپاسیات کنو افتر فدایما و چرش المثال التبعي الملتي ازدي بيروزيت كن بلي امجين ايسال سال دي هم قاجي واستر بو شنغالي شاهيا حكاتيا بيروز كرين اجبر چارشما نيساني كو ما يكتيا ازيان بروحي چارشما سري نيساني امي خسريا شنغالي هوا بكن بفدروشمي لقالي كرسي البختي سروكاتي شاهيا بيروزيرين زادان ملتي ازدي امبيجين الشاهية حاضر بو و نت شنغالي بتنيت كالك جهانجي شاهية چارشما نيساني هذا بيروز كرين تروش هواي كردستان باشوري كردستان امبيجين شنغالي جي بيام هاتنا داينش كالك عليها دس بكي جي نايف شامو استقبل بيام قواندي السرسحني وهروسا اشعالية امبيجين هيزن يا بشوية جشي جيفا بيام هاتنا خواندن ام بيجين ايسال اتشنغاليش همو سالي دي جواستر بو ايسال شكلكي جوش رنگكي خوشيك ام بيجين هاتا بيروزي كرين قالك جيهان جي اف شاهي هاتا بيروزي كرين ملتي شاهي جي قالي كرسي بجوشا كمزن هاتا بيشوازي كرين ام بيجين راستا قالك جواك قالك ايش ديتين قالك زحمه ديتين لما سرري هم كجيره ام بيجين جشنا چهارشنبه نيساني هكا اف جشناكا بيروزا البائز ديا ام بيجين هاتا بيروزي كرين وبجوشاكا مازن هاتا بيروزي كرين اول بيفان جبلي وان مراسمان ام بيجين هنك مراسمي فرمي چاندك وكي چاند جب چوكان حتى مزنان دوي وارد چاودري تشبون بشاریا بچوکان بیشن گرال مالان سردانا زیارتگاهان او چوا در باسفو ما وكرا كاندن هم شوبان براستيجي جشنا چهارشنبه نيساني بجوشكا قالك يا مازن اتشنغالي هذا بيشوازي كرين هم بيجن بليا جشني جي ملتي ازدي بري خدا گورستاني هم بيجن چون سر مليون خوا هم بيجن ناف مالا غريان جشني دوان غريان
جواكا ازدی دا ای سال وها بجوشکی مزن ملت ازدی و جشن پیشوازی بکن. باشه هوال بریوان هناك دنگت جار جاران قد بجي لتفهم كرن تشنابم نخوازن تلفوني قد بكن بشريك هو بخاجي قوت ايصال هناك جداتر بو براسينا كيدن وسا بربلاوي جرك دفران بو ارما سدما فيت شي هم بتشوا غريدن ام بيجين سدما فيكي اوها كملت از دي ايرو كاربي وكبري لكم ببي چبايك ام بيجين شاهد خو بيروزي بكي سدما ويكي اوها كا ايرو شنغالي دا از دي خسريا خو اوا كريا ام بيجين ملت از دي خو خو باريزي ام بيجين هزن جواكا ازدی بشه یا جش آسایش ازخانه همو ملت ازدی بخواه ویا که جی ازدی ایرو کارن رابن سرلنگی خواه اوها همو هم بجن پیگرا کم ببن رابن شاهین خو پیروزی بکن هر وساعت تشتکی گلکی خوشه هکا پشتی فرمان هاتی سر جواكا ازدی ایشین هکا جواكا ازدی دیتین سر رای همو که جی دولتا ترکوها ایرشی سر شنگاری جدکا لهما جواكا ازدی دزدانانی و بجن هر وكبري رابو سرلينغيسو باشه گلک سپاس کم هوال بریوان چیا روزنامه‌وان ج شنگالی دم باش جارکدن جشنواره پیروز به سپاس خوش گلک ممنون بگودانیجا دولت ترکیه داگرکر لگل هلوستا شرموک یا رخصنمروی حقوقی و پاشکوه کرنا پیکانینا ارکن خواجی تجیدا گران سربر اجلان ددومینه هر وحال سر مالبات و پارێزەری ویژی بە ئەوەیەکی ژبەر و دەستور نادە ئەفتەجیت بەردەوام دکە شوێنی ناوچەیە چلاغایە کانتۆنا جزیرێ ئەفتەجیت شەرمەزارکردن گوتن divê êdî hêzên hegemonîk vêyekê fêm bikin ew bi tecîd û astengiyan nikarin rêya belabûna felsefeya serokê me bigirin. هدفها دولة ترك جاء تجريدها لسر ريبر أب أرمان جاوي تجريدها لسر تماوي قلن كردا أو قلن جو إيرو لباي دوزا ويناك دمشن جبر بيك هدفها ويناك دبيجيك هكر ريبر أبو تنببي وقلي كردجي أو قلي جول دو ويناك جي لسر مشروع نتوا ديمقراطي جو إيرو هاتيا مشاندن مشروع خبيشنا أو تنبم اللي بس أما تشخصي أو ناك تجريدي لسر ريبري مع ريبر أبو او خورتر دکی گلی ما بهتر اراده خورد که گلی ما بهتر وقت بیجی هیزا خو بهتر خودی گاوا پیشده دیه دا یعنی ام بیجن بلا دولت ترک خوش بزان بی یعنی چه قصیره برافو دلی مدیا هک راستی بلکی دوری ما فیزیکی اوینا که دوری ما بس اما دلی هر کس کی دا هر کس کی وقت بیجی لسر و آخر جیان دکی خودی آزادیا دعوا آزادیات که دلی وینا که دجی ام جی وقت جن از وقت جنكي انه از دبيجم بر تجاري قال نبيجي انه ازي ازاد بن بيجو ريبر ابو ازاد بيجبرجو ازاديه في قال هنيك بازاديه ريبر ابو هبديتنا بيرا ناهين امبكن هبديتن بيرا تشب كاروشاوي تشيا كصحطاويا صحي تشيا وك هذي تشيكر يعني قالكي سروك ريبر ابو موافي مداما وامجي بشتا سروكي خوغرن امجي حتى سروكي ما هبديتن بيرا تشي نبي امجي سربيابن ام القاضابن ام ناروهن مالي خب شبو برو سروكي مال بيرا ما يدلي مدايا جاني مود لي مدى حسين الشيخ مش باجاري شلغ مع ازلاس سلوكنا مخابن سلوكي امومي عبد الله وجلان افسير صالة ما تشتك ام ما تشتك سرديتي ام تشتك سر نزال المخابن المخموری شهید هاتم به بیرانین لوارگاه پنابرانیا شهید رشتم جودی مخمور جبو بیرانینا شهیدان مراسم بیکات سگوان نیر وهی شهیدین انترناسیونالیست تیکو شرپلنک لورنزو اورستی و لیگرین چیا آلینا سانشه سوهلین قراچوخ آنا کامپل به بیرانین آلی کاری افسروک مجلسا گنیا مخموری شورشتی دیری دی بیرانین ده آخوی گوت بری هرتشتی بلا سری ربرابو سخبه و شهید واتیا جیانا منه برای شهید سگوان نیر وهی احمد جی قوت براي من هرتم لديجي نحقي والظلمي رادو السيا أمي رياوي بالشوبينين
سلاطین اردم گوت رحوان و شرنخه پیوست لهر داریم بله افسرنامه نویسا سلاطین اردم کد بیجه هر دم و لهر داری دویل دجی زوردستیان لدجی ایریشن شر تایبت تکوشین هبه هر دم هزاگل همبری کریارم فاشیزان و قرکر سرکفتیه و میناقاوی راستیجی لوان و شرنخه حد دیتن تکوشینا لوان و شرنخه سگنکه ولاد پارێزی و ڕاست بوو. سلاطین اردم دبیجه سرکفتنا گل کرد و دینامیکین دموکراسی بوانه سینوردار نینه بگمان برخودانا گل آلوانه و انجام نوی گرینگه و دیروکیه. لحیزا گل آل دجی فاشیزم قرکر لهر باجار نافچه و گندی دل بجارتن سویه که آداره ده در کتول افجی بو بنگاه روحی تکوشین و برخودانا آلوانه و شرنخه. سلاطین اردم بوی را 13 نیسان یال شرنخه جی مناق ده دبیجه uzman çavuşê tecavüzkar Zekeriya Çelik li ser suç hat girtin. Jalî gel ve hate derb kirin ev jî darbeyeke mezin li desthilatdariya şerê taybet bû. Bi taybetî ciwan û jin tevahiya gelê Şirnexê daket qadan û li dijî êriş û kiryarên şerê taybet dijberiya tut nîşandan. Dewleta Tirk her dem li dijî zarokên Kurd li dijî ciwan û jinên Kurd êrişên qirêj û bêexlaqî kirine. Xwestine ku bi heqaret tecawüz destrê jî girtin û cezakirinê îradeya wan bê بیشکاندن بیریشن گورستانان و بلافکرنا جهرامرنه خواستن گله کرتونه بکن دولت داگر کر بریا امورن مدیا جواکی جی خواست جواکا کرد کورولال بکن هر جره ریبازن فاشیزم بکارانین و جه کاری کرن جبو ویجی هلوستا گری شرنخه میناکه و دوی همو کرد دالی روحی و ترزا سرهدانه ده لدیجی شر تایبت راوستن دوی هر کرد بروحی برخودانه خطا سرکفتنه یالوان و شرنخه احساس بگره سلاطین اردم و هادم دکه یا راست و ریا بدست قصنا هبون جیانا آزاد خبری خستن کرن و برخودانا یک رزیه دوی گل کرد حمله یا گردونی یا جبو آزادی ربرا پو چاره سریا پرسکریکا کرد لبر چاوان بگره و زانبه کو اف حمله جبو آزادی گل کرده جبو ویجی دوی گل کرد بچوک و مزن لدیجی شر تایبت تبرت کوشینی ببن دوی گل کرد لهمبری هزین شر تایبت کو دخوازن هبونا گل کرد ناسام زمان و همو دستکفتین گلی کرتونه بکن هر کس برحی برخودان آلوان و شرنخه هر دمی لهر داره بجسارت و فداکاری تکوشینه بکن. بله لشکر تاجسکار و زکریا چلیک ده پاراسنا خودق بیش شرم باوی که بیفدی گوت از مروکی رزدارم یک جربازن چوساندنا دستلاداری AKP لکردستان و ترکیه تجاوز به تایبت پشتی دستلاداری AKP به وان پولیتیکای قریش گونکار ریلی برتی کوشینا جنان بگره سری لهمو هولدان قریش دده جدسپیکا دستلاداری AKP حتی نها جن لدجی سردستی اردوغان کو دشمناتی جنان دکه تید کوشن تجاوز و تاجز بگمان چکاهری به باندور آ دولت یک و دخوازه لسر جواکی بکن دولت ترک دستریجی و تجاوز وکی ربازا تسلیم گرتن و شکاندنا وینا جنه بکارتینه روژا سسیه 13 نیسان 2024 لشرنخه بون لطاقه دیشله چاوشی پسپوری بناوی زکریا چلیک دستریجی لدو جنان کر لخلک در دوره مداخلهی بویره کر و چاوشی پسپوری تاجسکار درب کرن چاوشی پسپوری تاجسکار زکریا چلیک پشت بویره هاد گرتن ifade این تاجسکار زکریا چلیک به سگویسه دادگاه جزای صلح شرنخه هاتم به دست خستن زکریا چلیک ده پاراسنا خوده قد با آیکی کو شرم نکه دویجه از مروکی رزدارم گلو چا کسی که الکولیک و تاجسکار دبه رزدار اف کس قد پوزیویجی ناشوده که دویجه مالبات آمن هیه گلو اف مالبات چا وی تجاوزکاری قبول بکه ذهنیت کجر یا دولتی جبر کریارین وان این تجاوزکار و کجرین جن و زاروکین کرد خلاد دکه پلیس و لشکرین تجاوزکار به سایه وی ذهنیتی نتین درزاندن و نجیتین گرتن جبر وی که جی به شرم تبدگرن روزنامه وان دیلان اویناش گرتیگه نویسی گل گرتیگه لهمبری زختان برخودان زده بویه خبرکار آزادی ولاد دیلان اویناش ده هزینه 2016 دل نفچه شرنخ سلوپیا هات بنچاف کرنو گرتن پشتی 8 سالان 13 نیسانه لگرتیگه سنجانی هات بردان روزنامه وان دیلان دست نشان کرد که بردانوی پنجران به بهانه جدا هات آستان کرن و گوت سلاف کرن گووند و شاهین نوروز همو دبون سدما جزاین دیسیپلینی نفسنامه یا کرد قد نهات
هات ناسکرن گلک کبالین مین دوی بین بردان دگرتیگه هدنه و سدمان بردان وانجی کردبون وانه دیلان بالکشان سرچلاکی اگروا برچیبونه و گوت ریبر جالان وینا همو گرانه و وینا آزادیا گلی کرده 25 سالن لی امرالی بیشکنجین هوانره روبرویه و ام تجاری آگاهی جناگرن ام دنوا فکراندنه گرتیان جی پنگاوا گروا برچیبونا بدور وگری دابون دست بکرن همو هوال به مورالکی گش بشتاریفی پنگاوی بون گرتی دخوازن کو آزادی فیزیکی ریبر اوجالان به مسوگر کرن نتنی زندانا لهر درجه تجدید هيا و لگرتیگه هم برخدانا مزن هيا دوی هر کس برخدانا زندانا ببینه و ببیدنگی وان برتک نشانی پروژه زاروکان یا میته دان گوتون پرورده کارانه سروک ایتیم سبیا هجمارا سسی حسین توسون برتک نشانی چلاکیا میته یا جبو خواندکارین 5-14 سالی دا گوت دوی سازی و رخصینه که علاقه عوام به پروردهی تونه تکداری پرورده نبن و پروژه آن چینکن حسین توسو گوت میت نل آلیگری پروردهی چلاکیا سیخورین بچوکیا میتی و باندور نینی لزاروکان بکه مقابل پرورده دروشک و سالوز دیکو نقدا پیوری یا میتی دی چارچوبه چه دسته دیانت و طریقات پروژه آن چه دکن امکار میتی و ادسه د پروردهی ده راست نبینن ام گنجان نبینه کو سازی و رهسرین کو تو تکیلی اوام به پرورده را تونه پروژه تکداری پرورده آماده بکن و بکن پراتیکی افکار جبو درونی زاروکان خرابه دوی وزارت پرورده آن نتوی دوی مجارده پولیتیکای که راست بمشینه پیکانینا پروژه به ویرنگی و انجام نباش در خینه هولی حسین توسو دازانین کو ترکیه دی پیوانی ناونتوی ده استا هری جرده او گوت مخابن امنکارن دواره زانستین پوزیتیفته ین وکی ماتماتیک و فن ده پروردهی که باش بدن بناسازی هیجی ترناک جدیولا ام وام پرسکریکان چاره سر بکن دسلاداری پروژه این چارچوبه بردوزی خود بریا هن سازی و رخصتان دکه پراتیک دوی داوی لوان پروژه بی آنین و دوی با آوی کی باشتر نیزی پروردهی ببن امیجی امی لدیجوان پولیتیکان تکوشین خو بدومینن جبر حزازی ریاد نابرا وان گوری ده هتا گرتن لدورا یعنی کپریا جرمرگی لسر ریبجا دنابرا نافچه گور وانه ده حزاز چبو جبر دنابا دو روژانده لهمان دوران سی جاران حزاز چبو و ری هاتن گرتن خباتن جبو وکرنا ری بردام دکن هفشاردان گوری شادیه قرمزو گل و شورشترین دم پارتی دنابده کمکش پارتی اوکوی و دموکراسی گران دم پارتی لجهه بویری لکولین کرن لکانتون افراد پدیوی ولاتیان یا آوی هاتت همین کرن لگوندون افچین کانتون افراد خباتین سر راست استاسیون و شبکه این آوی یند انجام ایریشین چتیان و دولت ترک ده خراب ببون بدایی بون مدیریت آوی کانتون افراد حتی نها لگل کریمان بی آو مابون پرسکریک چاره سر کریه جبو یندجی خبات خواد دومینه لجهن کو پرسکریک آوی هیجی پروژه نو تینه چکرن لشیغلر خزانه هات شعطاندن بردلیوج و خزانه هات چکرن تدي سر مراحل ماشي كإنشاء الخزان مرحلة يكيد 26 دابو بداو بو يعني مرحلة خويا كي بداو بو مرحلة خويا ديان جويد 24 داب بداو ببيع يعني مرحلة خويا ديان بداو بالنبي وكيدن مشروعين ماجو استثماري آمه مشتنور قديا وبش خا آف ده ملت آف جواد خويا يعني أو مشكلة خانم هنا أو تاخي هنا كوباني بلند لالي كاش مشتنور يكو تديبو برسكريكو مجار ملت آف نرجشتي كي خاصة دم هاوين ده أو جي مشروع 26 دابو قديا يعني وتجربة خاجي ملت آف جواد خويا نظامية زيادة تروي أم بجن مشروع جندي حلنجي إعادة تأهيله إعادة تأهيل الشبكة القديمة وتوسعات ذهبون أو يجي دست بيبو 26 تالية صالة دست بيبو ونهاجي بروداوي داره هناك لمسات خداوي مانك وخلاص به مشروع انديسال أمبجن مزن لاوي هبو لآلي سرني هبو لآلي عين عيسي هبو لآلي سرني 4 جندان 7 جندان يعني دمدا قصوى حتى 7 جندان 13 جندان أو مشروع خزانة كي أرضي لسرني وخزانة كي أرضي تجميعي بو تحويل يعني بيركيرا وكيفونا وجركا وغندانا جشكي او بالشبكه اوف سريندا جريدي جفريتي
ودورجي مرحله خوي 24 دا جو الواغوندان بلاوكي يعني وكو شبكه خط اساسي قديان د 26 دا قديان دي صار عين عيسى مشروع كود هندر باجر عين عيسى دا خط توسع تشيبو بمقدار $28000 خط كمزن بالودره تشيبو ومشروع امبيجن مويل حاو 4 غوند بهفدا غريدي او شقادي هبو دارباري مشاريعين 23 دا بيجن بقشتي مشروعي مقديان لانها حال حاضر وكو شركات اوي ماغو هناك مشاريع جي مرحله خد 23 دا هبون ودرواسه مرحله 24 دبن وك مشروعي او رپورتاج هوار نفسي بو بهفسروكي مديرية آوي يا كانتونا فراتي مسعود بوزير برگودانی جل رقایجی جبو سالانو یا خواندن دبستان کتی آوا کرن دما داعش سال 2014 در رقا داگر کرد دبستان کو خواندکارین کرولال دیده دهاتن پرورده کرن خراب بو پشتی رزگار کرن رقا دسته پرورده و فیر کرنه یا رقا لزده خباتین خوین نو کرن دبستانی لوی هرمی محمد الحسین کوج آواهین دبستان بر پرسیاره درباره وان خباتین که هاتنه کرن و آواکرنه ده آگاهی دان دبستان ده 21 فرقه و 6 اودین روبریه هبن داکو حیثیت خواندکار لیکاربن پرورده ببینن اف دبستان بری یازاروکن کرولال بو لپشتی سر راست کرنه دیجبو شاگرتین آسا سرطایبه. كانت المرحلة الأولى في إعادة بناء المدرسة هي تجهيز المدرسة من ناحية الأعمال البيتون. ونچه داوی کتی اروپایی هن پیکانین لسر ایرانی فرس کرن روژا چهارشنبه پشتی جوینا بلند یا لیدرین 27 ولاتین اندام لبروکسلی شارل میشل داخویانی دا شارل میشل گوت ما بریاردا کو پیکانینه لایرانی فرس بکن مخواست پیامگه شیمبر بدنه سروک کنسه اروپا گوت آرمانج زخت لسر شرکتین کو درون و فزیان هلد برینن پشتی ریشا اسرائیل یا یک نیسان یا لسر کنسولوسخانه ایرانی یا لپایتخت سوری شامی ایرانی شواشمیجی خاکاخواه بسدان فزه و درون شاندبون اسرائیل و ایریش کربون نزی تمامی فزه و بالافرین بمروف بیکو بگیجن خاکا اسرائیل هاتبون ایمها کرن اویک ایریش یک سر یا ایرانی آد سر اسرائیل بکو جارا یکمین پیک دهات برگوتانی جامی وانو چه خوی نوا روژه بسترانه که بدایی بکنم به سترانی خاطری خوی جوه بخوازم سفکان ارکش دبیجه ورن لالشه خلاطا یزدان لجیهان دانیه